ungayenzi lento yenzayo yeso ethi uyonyoko lapha izokulu macele uthanda ukutshela ukuthi yakhuza ukuthi uhlukana nezalukwazi so ke umyalezo ophuma kuyona uNdlunkulu uma wakho umayeni uthe impumelelo sithanda ungabe ungena kusona sonke izinto kombisa uthando lokuzithanda wena uvikele wena uvikele lezi ingane uthandana nazo uNdlunkulu ke uMaphumana uthena yena yini ungakhuluma usuke esenkingeni engaka sikhona ngoba phela thina somndeni wakho ithina abavikeli bakho sokhuluma uma ngwabeka uthe awusihlahla amadoda ngimthanda kangaka wenzani ngifuna ukuzokuyala ke ngithi faka uzinto lento yokuthi uhambulala noma kade bona abantu abavikela izwe engathi abomkhuzi bamasosha beyinsizwa ngesinene ayilunganga izokulimala ngithi njengoyihlo iyeke le nto ungaphindi uyenze but yazi ithi ngikutshele women they can make you or break you but more than that ngifuna ukukutshela ukuthi njengoba sikhona nje thina siyakuthanda siyifamily yakho ayikho into erongo yenzile empumelelo kodwa uburongo benzile ukuthi ulale nomuntu okade wayehambe empumelelo that is wrong but ekugcineni kosuku kufanele uzibheke uyazazi ukuthi ufamily njani uyawazi umndeni wakho so ngesivumo uxolisile kulezi ingane ozona nazo uxolise kuzona ngoba uzongenwa imoya uzongenwa izifo ezingalungile ngaphezu kwalokho uzoziphatha nalolu uvemvane laleduna lensikazi lelomfana lwengazi ukuthi yini okhuluma engathi uyasazi asizifuni zonke lezo but ekugcineni kosuku azi ukuthi ukweyiphi position ngize kuwena la ngizokutshela but yona into engifuna ukutshela ngizokuvikela akekho umuntu ongangena phakathi kwalo muntu thina saloma zinkulu thina salo flu ingane komnumzane ngeni komnumuzi akho zinyane lemvubu laziwa zingene Dinamkele kwezaseTVini ngesixhosa nanko ke utata uMseleki uthi useziyele ngokwakhe eGoli kunyana wakhe eyamise phofu umyalezo osuka komama eyonikeza futhi umntana wakhe isupport ohlazwe nguQueen Loli ngokuthetha indaba zabo zokuthi ujolana ubani yena olala nobani naye wabebalwa ke kwilist. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.